cyane koko ndagukunda cyane sinoronka uko ndabivuga kunda nkubwire mukama reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose turagukengurukiye cyane mukama kuri iyi ngabirano y'ubuzima dufise twebwe ibiremwa byawe turagushimiye cyane kuri iyi ngabire idasanzwe y'umunsi mushasha umunsi udasa n'iyindi minsi twabonye uturonkeje twebwe ibibondo byawe uraduteye iteka uduhaye kubona igenekerezo rya 21 ku kwezi k'umunani 2025 umunsi utubiranye n'iminsi 233 mu ijwi ry'ubuhanuzi muri uyu mwaka wa 2025 ntabwo ari uko dufise imitima itunganye gusumba abatandukanye n'iki gihe ntabwo ari uko twitwararitse cyane amategeko n'amabwirizwa yawe icyo nemera kandi shingira inahe ni imbabazi zawe ziduhuza n'ubwo budahangarwa izo mbabazi nizo nje ntakamba muri iri zamu ry'ukwakira isezerano rishasha ku buzima bwacu muri umuvukano wa resitora komera kristo ni muzima iri zamu ryo hagati ya 6:00 na 9:00 tugire neza nyaguhora ku ngoma nk'uko ejo wari watwitwaritse haheze ukaduha isezerano ry'amagara meza ubu nawe nutwihera isezerano ry'uko ufata umwanzuro wo kutwita ukatwitwararika nambaye Izaya yaravuze mu kigabane cya 49 kavuga ku murongo wa 16 ngo amazina yanyu yanditse mu kiganza cyanjye ubutazimangana ngo nk'uko umubyeyi adashobora kwirengagiza cyangwa kwibagira cyangwa kunanirwa n'umwana afite ku ibere ngo ariko nanjye ntubikora ubyo himba ababyeyi banyu bo bakananirwa ngo ariko je ndimana mutananirwa ndi kumwe namwe ndabazi kandi ngiye kubagira neza mukama irengagiza ubegito bw'imitima yacu wirengagiza ibisokuru bibikurura ubuzima bwacu wirengagiza agahinda kagendera mu mitima yacu udutera iteka mwami w'abami udutera iteka mushobora ryose uduteture mu makuba y'ubwoko bwose uduhira isezerano rihembura ubuzima bwacu kandi ritugaragariza kuri Imana itwitayeho kandi itwitwararitse nuraho ubegito bw'imitima yacu uraba ukwemera kwacu uraba ukwizigira kwacu uraba ukwihangana kwacu uraba ukwiyunga kwacu urabe se mukama ukukugirira icyizere ukuri ku ijambo ryawe uheze ubwoko bwawe utubohore uduteturure utugirire neza urandurane n'imizi buri kintu kimwe cyose cyo dutesha ibanga mukama yeza amaraso yomerana niyo twitwikishe muri uyu mwanya kugira ngo imbaraga ubukomeza ububasha bw'imyuka mibi bwose bwo dutandukanya n'ubugombe bwa data ku buzima bwacu busenywe mu izina ryawe no mu butware bw'amaraso yawe merana
Yezu izina ryawe nirivugwe mu gihugu cyacu, rivugwe muri twebwe ubwacu, rivugwe no mu bo duturanye. Mukama Yezu izina ryawe geranda niriza n'umugisha n'umugwiza muri twebwe. Izina ryawe geranda barivuze baratabawe, izina ryawe geranda barivuze bararaboho, izina ryawe geranda barivuze bahindutse ababyeyi bari ingumba, izina ryawe geranda barivuze bahindutse abanyagikundiro barabanyacankiro, izina ryawe geranda abaritabaje abaryambaje abarihezagiye nabo barahezagiwe. Hari n'abarivuze bakira ingwara bakugwa kw'ibisuzuguro. Turabe ryiza kubw'ukwa turi izina ryawe geranda ko rifite ububasha ku buzima bwacu, udutandukanye n'ibisuzuguriro bitandukanye. Abariko barisabira ngo bakize ingwara, harabisabira ngo babohore kuko imitsi yabo ifite ikibazo, harabisabira ngo batabare kuko amagufa yabo barya, harabisabira ngo batabare kuko imitwe yabo ibananije, imigongo yabo ibananije, amaguru abananije, isenyuka ry'ingo vy'uno munsi, ubupfuvyi bwiyongera, ubupfakazi bwiyongera, ugutabwa bwiyongera, ibihemu bwiyongera, ukubengwa bwiyongera. Mukama Yezu nutugirire neza, udukure kwiconyi cyari cyo cyose, uduhuze n'umugisha n'umugwiza kandi ntiwirengagize kuduha kuramba no kuranirwa. Kanatsinda muri uyu mwanya dutora mukije imyuka mibi yose yo duteza ibisuzuguriro uko bisa nuko bimeze kose. Duhe Yezu Kristo umukunzi mwiza, mutima wo mweranda, kuko niwe mwigisha dufise, niwe mugorozi dufise, niwe murengezi dufise, niwe mutabazi dufise, niwe ari amenya akari ku mutima w'Imana, niwe atubwira ati nimusenge gutya, niwe atubwira ati nimusabe mutya, niwe atubwira ati nimurabe ibubafu, niwe atubwira ati nimurabe iburyo, niwe atubwira ati nimusenge muhamagaza imiyaga yo mu buseruko, niwe anatubwira ati raba noneho mwitandukanye n'imiyaga iyo mu burengero. None rero Mana mutima mweranda kazi, kugira ngo iri sezero rigira akanovera muri twebwe kazi, kugira ngo tugire amavuta mu buzima bwacu kazi, ngwinura kaza neza, udufashe guhabwa iri sezerano ridasanzwe. Kanatsinda Imana mushobora byose yaduhaye umwuka w'abazima, ikaba yadushitsemo wewe umutima w'Imana, kwadushiramo icyizere cyo kuza guhurumbira ijambo ry'Umukama. Turiteze kwija kuduhana umugisha, umugwiza, agahimbare, ibyishimo n'ibyiringiro bidasanzwe. Amen, amen, amen. Koko ndagukunda cyane, jewe sinoro nkuko ndabivuga, kunda nkubwire Mukama, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanje, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo. Muraho murameze neza, nongeye kubaha ikaze muri umwanya mwiza uri hagati ya saa 6 na saa 9 kuri uyu munsi igenekerezo rya 21 mu kwezi k'umunani, bikaba bituranye n'umunsi wa 233. Mwumve ko ubuhamya bwacu bushingiye ku mpuhwe z'Imana zongera zikiyongeza zikaza kuri twebwe. Imana ikatubwira ngo ntabwo nzobata, ntabwo nzobahemukira, ndi kumwe namwe ubutakibavirira. Niyo mpamvu uyu munsi ukwiye kuvuga uti Mukama, nzakubwira byose atacyo nsize inyuma, wewe ntiwamvaho na rimwe. Murabe ibitigiri bibiri bisozera bigaragaza ubumuntu buzima. Tujurambirwa kunyumva, amatwi yawe ahora yiteguye kunyumva. Uyu mwanya wumve kuje gusenga Imana ikumva, uyibwira uti Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfite byinshi byo kukubwira, ariko gusa reka mitemwo kimwe, suko amarira yanje yashize,
yaheze, suko imibabaro yanje yashize, suko ubugumba bwavuyeho, suko akanyamuneza kaje, suko impamba y'urugendo nayirose, suko urugo narurose, suko urukundo narurose, suko igikundiro nakirose, suko amafaranga nayarose, suko amadeni yishyuwe. Ahubwo mfite umutima unyuzwe kubera iki? Nuko ufite umwuka w'abazima. Uno mwanya mwiza wo kubwira umukama uti Uwiteka Mana yanje, niwakiriye indirimbo yanje ivuye ku mutima. Ejo ku munsi wo kwigenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani umunsi w'132 twarose isezerano rivuga amagara meza muri mwene Siraki, ariko uyu munsi naho hongeye kuja kwa mamwe. Murazi ko twari ko turakira date probable dakushema, bisigura ko ejo wagize akanya keza ko kwisubiramo ukisobanukirwa, ko kwisuzuma, sibyo? Amateka yanyu muze mukunda kuyavuga, amateka yanyu muze mukunda kuyabamo, niho muzimira umwasi. Kera turi muri internet tuvuga ngo ngena ngo nizo zitwarinda ngo ngena, kubera iki? Kuko barafite ukuntu ubu niho nabisobanukiwe. Burya niko kwari ukuri. Ubundi twebwe twari nk'abaskuti cy'abasaveri wasanga twigurukira twisarira. Mugana barafite ukuntu baceceka, ni kuvuga hagacabera mu intege nke, ugasanga aho bari hose usanga bameze nk'impeni ikiziriko. None namwe bikomeze bigende nkuko kuri ku ijambo ry'Imana, mwerure mu kuvuge ku mugaragaro. Mureke gutinya ngo sino kwigisha ngo gusamba nari bibi, ngo sino shingira nayo Imana ko nagize ibi. No, nutayishingira nayo Kristo ngo ntazokwema imbere ya data, kandi aho sinyuma y'urupfu ni kuri isi nyene. Risezana rushasha rero ngomba twifashisha indoto y'umukristo n'ijambo ry'Imana, tubone kugira icyo dukuye mu uyu munsi tukigendere, kinadutandukanye n'impanuka, kitutandukanye n'imibabaro, kidutandukanye n'agahinda, kidutandukanye n'ubugome ubwari bwo bwose. Hari umukristo yagorobeje avuga ngo nagomba nanje undotorere ikintu narose mbona impeta ya dot murumva icarico. Ubundi ni isezerano ryo mu bigaragara, bugitandukanye na mariage. Burya mariage bayambika umubiri, mugabo ni isezerano ryo ku mutima, nico gituma muragana amajambo atabaho hikanaba ngugwaye cyangwa ukomeye ngo nzogukunda gusonera imisi yose y'ubuzima bwanjye sadepa birapana ni ubana ugwaye. Kandi mabawugira ngo ndumugarari wapi? Kandi isezerano muri Bibiliya y'umugazana yasezeraniye umukecuru. Wizoja tuzojana aho uzoba niho nzoba. Imana yawe izoba iyanje, kizonandukanya nawe n'urupfu rwonyene. Ke nisezerano rya Ruti na Naomi. Abarayi yewe twifuriza umugisha ngo mugire umugisha nk'uwa Isaac na Rebeka. Irya bintu byasa n'imivumo idukurikira. Isaac yarahumye Rebeka mukina politike babyara ubwera umwe rimwe amazi hagati genda sagomba kugira nagomba umugore mwaba muri kumwe adashobora gutahura umurage wawe ugiye gusiga kwisika ndari itegeko ry'igihugu cawe. Reka bugiyo zivunika zivana naho mozi ngo zoyumuze. Hari ibintu mukwiye kwibatuza. Abarayi icyo kitiwe. Umva rero umukristo yarose ngo impeta yiwe ya dote yahiye, urubera udugari gwishe. Burya rero ari icyo twita kwezwa. Burya umuriro uretse, umuriro uratyorora. Muga kubona yahiye gatokombera nukuvuga iki? Nugutakaza amahirwe, nugutakaza ibimenyetso, nugutakaza imvugo, nugutakaza impamvu, nugutakaza igituma, nugutakaza ukugene. Waniyo umukobwa yakowe abantu byabaye ko nka jewe yo gatoki wagenda nikagukoreko. Nduzure warayisonesheje wambara nyuma ya doto. Hewa. Yagenda bagi babigirwe ko bakaja muri doto batarabaja muri Leta Civile na mariage. N'ubuje cyane ukani impunzu nari nasonesheje. Kandi gaya mukobwa ciye bugufi cyane nk'ibintu byamba ya sexe kwambara wapi. Cyo duhuye n'ibyo nambara namambo nakubego kwanje ari mu mutwe wa n'umutima wanje. Kandi ubu ni kometse sinambara ibintu ngo nuko abandi babyambaye wapi. Ni buri kulo ibara kubera bifisi riba rifisi siguro. Nikuvuga rero do turabona ni kimenyetso, ni parati, ni nkuko utakaza.
wana nk'ubu waguze nka parcelle kawaguriye umuntu w'injyajya baca utakaza impapuro zose ashaka kumenya ko wazitakaje nawe akagura izindi aca akarondera izindi kugirira amanyanga ubundi uko nuko akw'imbaraga ni nkuko nk'urugo rwawe rwasenyutse base mu bigaragara nta ruhari urukundo rwawe igikundiro cya mu bigaragara nta ruhari ariko rero Imana yaguha iyo ndoto ngo ikubwire ngo wiyahure ngo wigire no ikubwire ko ikwitayeho igisezerano ry'umunsi dufise wewe wumva ko wahebwe wewe wumva ko wananije wewe wumva ko waruhijwe Imana irafite isezerano ry'uko ukwiye kumenya ko ikwitayeho kandi kwitwaritse cyane umviriza mu buhanuzi bwa Yeremiya 3:14 ngo garuka abane babahemu kuko ni jewe mutware wanyu umva umukristo uwo nindатiragaragaza yuko yatakaje umutware mugaba kwera ubutware bw'Imana na wa mutware ari hejuru y'umutware wiwe kuko umutware we nawe aratwagwa hejuru y'umugabo hari umugabo yitwa Imana hejuru y'umugore hari umugabo hejuru y'umugabo hari undi mugabo yitwa Imana Imana avuga ati wavutse umva nukuvuga ibyo bikubaye ko byose nabyo bikomoka ku isoko cyo kunyifato mbicaye ku mibereho yawe mibicaye kuki cevuye ko cyose ngo garuka uvuka ku gihemu bane babahemu uko nije umutware wawe niryatswe n'umukama murumva nukuvuga nawe watawe nawe waherewe nawe gwasenyutse nawe wabundabunze nawe wafunzwe nawe waremenanejwe nawe nzobahitana umwe mu gisagara babiri mu muryango ndabajana Siyoni nzobaha bungere banshika ku mutima bazobaragira n'ubwenge n'ubwitonzi nimwamara kurondoka mukagwira mu gihugu muri ico gihe nibazoba bakivuga isanduku y'isezerano ry'umukama niriyazwe n'umukama nawe uzoba kiryumviriza nawe rizoba rikiraza ishinga nawe uzoba kigibuka nawe uzoba akirica nikanda na nirindi bazohingura ico gihe bazokwita Yerusalemu intebe y'ubwami intebe y'umukama amakungu yose azogenda ayigana azokwiruka amakungu yose azogenda yigana azokwirukira izina ry'umukama i Yerusalemu kandi ntazoba kigenzwa no kutagondwa ku mutima wayo muri ico gihe abo mu Buda bazogenda bagana abo muri Isirayeli bavire rimwe mu ntara y'uburariko baje mu gihugu nahaye basekuru babo bwantorana nukuvuga ko mu gihe kibabaje mu gihe gisuzuguje ubuzima bwawe mu gihe kinanije umutima wawe abakiriho ubutabazi abakiriho Imana ikwitaho abakiriho Imana ikurondera abakiriho Imana iguteturura abakiriho Imana ikunezereza ngo Imana ishaka kuduha abungere bayishika ku mutima bazobaragira n'ubwenge n'ubwitonzi nimba umwungere afise akamaro ko kuragira inyamaswa akayimenyeraho ibyo kurya biva akayimenyera amasaha yo guturuka Imana ikagushiraho uwo muntu ni keke ni kintu wo kwinona
Imana ikwemera umuntu akuragirana ubwenge n'ubwitonzi, ni ikihe kindi wowe usigaje mu buzima bwawe? Bwira Imana uti ntunyiteho kuko urabishoboye. Wakira isezerano ryo dusanga muri Yeremiya 3 uhereye ku murongo wa 14. Imana nikwita mubisha wawe azova he. Ububasha bw'Imana tubureke bukorere muri twebwe, impuhwe z'Imana tuzeke zikorere muri twebwe, kandi urukundo rw'Imana rudusage. Iri sezerano ryo kwitabwaho mugiyumvire ko, muri sengere ko, kandi munezere ko, mu izina rya Yesu Kristo twebwe twese duhabwa umugisha. Amen, amen, haleluya. Kandi Uwiteka turinde kubabara, atwagurira imbibe, aduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Iri sezerano ryo kwitabwaho rigira akamaro muri wewe, muri mugenzi wawe no mu wazo ukomoka ko, ndetse